туған яқта ұлы юлбашы батыры да. Әлі аның ойнағанын көріп, мен де үйренсін деген еді. Ол Зөфәрнің бармақларына көзері тұрған түгіл, күйіні себегіне жырлап та жібәрі әлі. Иділ биту, тирен биту, кең биту шу. Бигірек хикмәтлі сүзлері бар татар халқының. Ташқа yazıla тұрған сөз мәңгілік бұла деп әйткәннәрдер инде. Тырышқан табар, ташқа қадақ қағар дейді. Әлі бик тегәл кіші турында да ташқа тамға салған, түп тегәл фәләк вақытқа да келіп жетішәу дейді. Мұнда да өзгермәс сифатны ташқа тамға салып белгілейлер. Шулай. Гармунға да тарта күңіл, прокурор да буласы келе. Әді ауыл қожалығы яғына үнді. Әмені бір генә нәрсә бір шөй. Қайда, кім болып қызмет итсәм де, халық қанағат бұлырлық, ташқа yazып қоярлық ішлер башқарасы келе. Барында ұстырып ішісі келе. Ұстырып бұлыр ма екен? Үшке дегірек батыр бей, біздің яқ халқы. Тайгада туған туфрағына түшкен ұрлық үшін қыраулар да қатты пайдаға бұлын юрған кибет урман шақлар біздің егет шақлар береді. Тәуге тапқыр қызмет жібішінде насип болды мұнда көрілге. Шушы жерден нешек көпір бөлгірген. Ей, тоқ елларда да бұл қадар болмай тұрған еді. Қарасын жерді. Шашуға вақыр жеткен деген бишіктегі балада қышқырып тұра. Ешіккіне басқарып шығарға енді халық аш. Күні бойы қырдашларды кішісі де қалмады бейтанын. Ұрлығында шашуға тұтсам ашарға тұтсам шашуға жоқ. Бәндер біраз көтеріліп, халықтың кішіптанға тойынғанын күтіп тұрсаң соған қадарға да мүмкін. Ол жағында енді келесі елға да ашлықтан кәкірейе шәкбіз. Аптыраған енді, аптыраған. Шылай енді мәне қартлар да пұшыналар. Білесің бе? Анна сен шынуыңна жерінің дымы кейті бейтаннат. Білем енді, білем. Бір яқтан ашқалық, екінші яқтан шашу, үшінші яқтан райком. Нешілесіз енді деп теңтірәті. Сенің бір де бар шылма. Сенің атаң Шахи Мұхаммед ең ауыр ашлық елдарында да халықны ташламады. Шәшуге де жетті, тамаққа да өтті. Шуңа күреде жаңа бұлаш атаңны құлақ дегеште қалығанан ес жиырмады. Сен не етсең шылай болыр бұл. Аннан сен шыны даңна. Аным, арай күміда ашлығы да мәңгілік болмаса Аллахы бұйырған болса. Шәбәйттің, Шахи Ахмет абай, шәбәйттің нәқ үстінегіне бастың бейді, Баршақ! Әйда жиын! Қырдағыларға көбейтіп бұтқа пішірісіз, нығытып ашасалар, нығытып ішлерлерді. Аллаға тапшырдық. Солай болсын, әйде, Аллаға тапшырдық.
Bilasizmi? Biz şaşkan eginler nechik mo'l bo'lib o'sib kelalar, ha? Belki o'zimizni kirikdik bide, o'z vaqtimizda şaştık. Mana ol boyliq oğlum, mana. Olay bullaş, ikinciden de bay kişi yoktur indi şer yüzünde. Şulay bulurga tiyişte oğlum. İlini aşatkan kişi, o'zi aşatkan kişilerden fakirlik bulurga tiyişte oğul. Anladın mı? Ne şulay? Sen ana injener Katiyev kebek bu. Onun kolunda texnika, onun kolunda ikmek oңışı, halık ümiti. Sen oğlum öz negizinde başkalarının negizinden nık bulsun deysen, avul hocalığı teknikisinden baş bul. Anladın mı? Hayır oğlum. Arale oğlum. İlk mene ir kişi öz başı bilen iş itebilirge tiyir. Ir kişi üyünde de, jirinde de, ilinde de hoca bulabilirge tiyir. Mene solay oğlum. İlk mene uydagilerinin de, ildagilerinin de sözlerine kulak salabilirge gerek. Sen annenin sizine kulak salasın mısın? Ey minkay oğlum. Neşeğinde salmışsın değil. İşittirip eytebilgeç, nişikkine salasın hali bu. Senin beytanin bir gramatlı. Oranın, vaktın, turra getirip eytip koya bile. Ey oğlum, terbiyeli demekçi bolam indi. Benim bir de annenin siyanlidir terbiyelep etkenin işitkenim yok. Emine bunası indi. İkinci ıstalar. İrine ir derecesine köterip de başkalar aldığında tıynakkına senin koynuna sıyınıp durabilgen katından da kaderlisi yok. Ey oğlum isinde kaldır. Jin sızganıp işler için üyünde diregin nak bulurga tiyir. Anladın mı? Anladım hadi. Eyli almasa oğlum.
Karayın sen bu basın he. Karasın subhanallah. Başaklar nişik. Tuluşup ülgürgenler. Subhanallah, subhanallah. Yaşa Hikmet abi. O yolu ne diyersin indi? Vakit diyeyim oğlum. Sen karaylı başaklarga nişik tuluşup pişkenler bir. Vakit oğlum, vakit. Başkalar nege irterek çıktınız deseler ne diyersin? Sen borçulma. Başlarsa yarısın biz işitmedik diyersin. Ondan eydirsin. Bizde bir tane kıyaşı da irterek çıkadı yersin. Yarı. Bir söz de etmezler Allah'ı buyurgamazsa. Yarı. Haydi Allah'a. Tapşırdık haydi. Tatar halkı şiin sızgana eken, taş kıyada güller üstürür, şüllerden de hatfe bulun yasar, muradına her şok erişir. Tatar halkın hiç kim bulamaz, birdemlikte onun yazmışı. Har cihanını tutaş dalay tepimlev, bizning tarix davuşu. Tatarlıkını tasvirlarmın deyme, ul sıymidir süzge, kilerge. Tatar ruhu, millet kazanışı, yalkın bulup yana gözlerde. Tatar halkı yalğız yaşamadı, yalğız küreşmedi kırlarda. Ut kurşiler, dost tuğanlar barda, bizning bayrak bulur kıyolda. Bizning halık yaktı günlerinde, kara tünlerinde kup kurdu. Takdirin şırlap karşı alıp rahmet eyti. Kim deganda smenasi bir uçtan iki uch oshliq tuturmay yaramas ha qizlar. Narsani söyleysen. Onasini og'ashda o't yetib qaytarib o'tganlar. Opalar! Oğlum. Anish! Narsa bo'ldi bolam? Hadi aytdi. Qasha bo'ldilar. Voy rahmat. İtaş hesabı. Bana bizden böyle bir uğraşçılar. Bakın mesela. Kulları kulga yıkmıydır. Istantıp. No. Kızı sen davay ağzını şamala baş. Cevap bilesi bulmasın. Hep bu bitti ki sen yastığını gelip neste. Bütün şaşılı kırılan Var mı indi? Burşulma balam. Etiyingnin kaşapı fabiyingni birinchi gina ko'ruvi tugil. Anglashirlar. Qaytir Allah tilasa. Ko'rasin bit. Bizdagi kabi o'ng'ash bir foyda da yo'q bu yilni. Shunday xizmatni da ko'rmasalar, etiyingni tugil, bütün iginchilarni hurmat etmay bo'ladi balam. Dürüst eylesin Hakimet Gül'ün, dürüst eylesin. Biz bir hizmet bilenine değil, bizim turmuşumuz, yazmışımız bile şuşunda. Biz bir şuşu toprakta, şuşu yerde tekere üsken kişiler miyiz biz? Dünya bulgaç, türlü şaklar bula balam. Etiying kibik nık bul, sabır bul. Bulsa seni bir kimde yılkıp taşlay almaz, inşallah. Yazıp koyduk taşqa. Tuğan жерден boşqa xazine yok bizge dünyada. Üstür bizde, zor kişiler de bulur biz. Lakin taşqa yazıp koyarlık itip yaşar için yaratırga gerek. İlingni, halkыңni, işingni şın көңілден yaratırga gerek. Biz dost mu, düşman mı bu yaktı dünyada yaşavni yaşa.
ай соқмақ юнәлген қиблаға қайсы юлығар қаяға әйт зинһар йөрәгең ишеге ашытма мәңгіге биклеме бұл жерде һәр адам yüzünde günahsız ferişte biklege әйт зинһар кәбидең кем болдың язмышның шатында кем болдың соқ бәйе биренің шидей көк қатында Кем болды, кімдеріні жоғалттық, жанарыны йылаттық. Тағдирі шулдыр дейіп, көңілні юаттық, яқшыға юрадық. Уақландық, шашылдық, яраттық, имештік, нақатқа дейіштік. Соңсулық шалғаншы, тәубәләр тиіштір. Бұл біздің әйт зинһар йөрәгең ишеге ашытма мәңгіге биклеме бұл жерде һәр адам yüzünde günahsız şahидеге әйт зинһар кем болдың язмышның шатында Şide көк қатында Кебек җиң сызганып эшләп, татлы хыялларга чумып йөргән егетне Полный кавалер ордена за заслуги перед Отечеством, кавалер орденов Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов и многих других государственных, общественных, международных наград Минтимер Шарипович Шаймиев известен всей России и зарубежным странам как зрелый государственник, мудрый руководитель и искусный дипломат. орден медальләрне, мактаулы исемнәрне без йөгереп кенә атап узсак та, аларның һәрберсенең нигезендә Татарстанның, Россия Федерациясының язмышын хәл иткән карарлар дистәләрчә ел фидакар хезмәт ята. Нинди генә чорда, нинди генә җитәкчеләр белән бергә эшләргә туры килсә дә, мөхтәрәм ил башының кыйбласы бер булды. Ул татар мәнфәгате, җөмһүриятебез ныклыгы. Нинди генә мактаулы исемнәр бүләкләр бирелсә дә, аларның берсе дә макталу һәм күккә чиеп мактау өчен түгел, ә менә шул тырыш хезмәтен бәяләп, дөрес юнәлеш күрсәтүгә рәхмәт йөзеннән булды. Благодаря его мудрости и воле страна сохранилась. Эта фраза лежит в основе практически всех высказываний высшего руководства страны
о Минтимере Шариповиче. Именно таким волевым и мудрым его знают соратники, земляки, ученики, друзья и родные, собравшиеся здесь. Халыкара мәйданда Минтимер Шәрипулы тәвәккәл сәясәтче генә түгел, гадел илче дә, мәдәният-ара, милләт-ара вазгыятьләрне искиткеч хәл итүче аксакалда. Опыт Татарстана в межкультурном диалоге и сохранении памятников истории находит высокую оценку международных организаций. В этот знаменательный день в адрес Минтимера Шариповича поступило приветственное письмо от генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле. Уважаемый господин Шаймиев, позвольте поблагодарить вас за сотрудничество с ЮНЕСКО и продвижение инициатив организации. Мы чрезвычайно признательны вам за вашу твердую приверженность данному направлению. Рада сообщить вам о том, что ваши полномочия в качестве специального посланника ЮНЕСКО по межкультурному диалогу продлены сроком на 2 года, начиная с 1 августа сего года. Выражаем вам благодарность и надеемся на дальнейшее сотрудничество с вами лично и с Республикой Татарстан, которая в эти дни празднует столетие образования Татарской автономной Советской Социалистической Республики. С праздником, с глубоким уважением, Одри Азуле. Минтимер Шәрипулы Шаймиевка Россия Федерациясының хезмәт геройы исеме бирелү уңаеннан оештырылган бу тантана бөтен милләттәшләребез өчен дә зур бәйрәм ул. Чөнки геройның йолдызында җөмһүриятебез казанышлары да, милләтебезнең тырышлыгы да чагыла. Имя Минтимера Шариповича Шаймиева прочно связано с развитием и укреплением российской государственности. И в том, что Россия выстояла на крутом историческом переломе, сберегла суверенитет и единство своего многонациональная заслуга. Неоценимый вклад Минтимера Шариповича в развитие и Татарстана, одного из самых успешных и динамичных регионов нашей страны, а также в сохранении культурного наследия России, возрождение таких духовных, исторических центров, как Свияжск и Болгар. Золотые медали Героя Труда России, они принадлежат вам по праву. Сердечно поздравляю вас с этим высоким званием. Спасибо вам большое. Устанавливается бронзовый бюст на его родине. Очень символично, что бюст Минтимера Шариповича устанавливается в год празднования столетия ТАССР, 90-летия Актанышского района и 310-летия Актаныша. С праздником, дорогие друзья! Бәйрәм белән сезне, кадерле дуслар! Тантаналы көн белән котлау өчен сәхнәбез түренә Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миңнехановны, Татарстан Республикасының дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәрипулы Шәймиевны һәм Россия Федерациясе президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкил урынбасары Игорь Владимирович Паншинны чакырабыз. Хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич, рәхим итегез, сүз сезгә. Хайырлы көн, исәмесез, кадерле дуслар. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в республике знаменательный день. Мы открываем бюст нашему выдающемуся земляку Минтимеру Шариповичу Шаймиеву, первому президенту Республики Татарстан, Герою труда Российской Федерации, полному кавалеру ордена за заслуги перед Отечеством. Примечательно, что открытие бюста проходит в год столетия образования Татарской АСР. Это одна из судьбоносных вех в истории татарского и всего многонационального народа республики, ознаменовавшая собой начало становления современного Татарстана. Немало славных страниц в нее вписал наш уважаемый Минтимер Шарипович. Минтимер Шарипович республиканың социал-иктисади үсешенә искиткеч зур өлеш кертә. Моны Татарстан халкы югары бәяләй. Минтимер Шарипович иң кыю һәм масштаблы проектларны һәр вакыт уңышлы тормышка ашыра. Аны максатка
мақсатчан болуы, стратегик фикерлі һәм ең мөһим туған республика ішкерсіз мәхәббәте айырып тора. Именно первый президент республики обозначены ключевые точки роста экономики и заложен мощный фундамент для дальнейшего развития Татарстана. Самое важное, за все эти времена Татарстан никогда не стоял на месте и всегда двигался вперед. Как правильно говорят в народе, харакатта баракат. Хочу отметить, что все проекты и программы, которые инициировал первый президент Татарстана, нацелены на потребности татарстанцев. Достаточно вспомнить такие программы, как ликвидация ветхого жилья, газификация населенных пунктов, социальная ипотека. По многим программам и проектам мы были первыми в Российской Федерации. Сегодня Минтимир Шарипович продолжает свою работу, реализуя проект по созданию сети полилингвальных комплексов, поскольку в обществе существует высокий запрос на качественное образование подрастающего поколения. Ведь самое дорогое, что есть у любого народа, это дети. Именно с ними мы связываем будущее нашей страны и республики. Эта работа созвучна с важнейшим приоритетом органов государственной власти Татарстана по развитию человеческого капитала. Дорогие друзья, должен отметить, что открытие бюста Минтимира Шариповича Шаймиева не просто дань уважения нашему выдающимся современнику. Данное событие несет значимую идеологическую составляющую. Жизненный путь Минтимира Шариповича – яркий пример и ориентир для подрастающего поколения татарстанцев. Именно на таких примерах мы должны воспитывать молодое поколение настоящих патриотов. Минтимир Шарипович пробудил в татарстанцах настоящее чувство гражданской ответственности за судьбы нашего исторического и культурного наследия. Его проекты по возрождению Булгара и Свияжска поддержали не только жители республики, но и меценаты нашей необъятной страны и зарубежья. Мусульманская умма благодарна Минтимиру Шариповичу за создание Болгарской исламской академии, а православный мир с надеждой ждет завершения работ по возрождению собора Казанской иконы Божьей Матери. Активная деятельность Минтимира Шариповича признана авторитетной международной организацией ЮНЕСКО. Не случайно он является специальным посланником ЮНЕСКО по межкультурному диалогу. Хөрмәтле Минтимир Шарипович, сезгә туган республикабыз халкына башкарган эшләрегез өчен барлык татарстанлылар исеменә олы рәхмәтемне белдерәм. Чын күңелдән саулык, сәламәтлек һәм иминлек телим. Изге эшләрегез сезгә бетмәс, тәкәнмәс оптимизм һәм тормыш энергиясе булып әйләнеп кайтсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Кадерле дуслар, үземнең исемнән дә яңадан не как президент, а как просто гражданин республики. Минтимир Шарипович, он безен укутушеваз, это наш учитель, это наш наставник. Все мы вот здесь, руководство республики, мы воспитывались на примере Минтимира Шариповича. И мы ему искренне благодарны. Без башья Минтимир Шарипович сезнең алда. Сезгә бик зур рәхмәт, зор еллар, исәнлек, саулык телим сезгә. Рәхмәт. Слово предоставляется заместителю полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Глубоко уважаемый Минтимир Шарипович, я с большим трепетом и уважением принимаю участие в этом ответственном торжественном мероприятии на родине первого президента Республики Татарстан, героя труда Российской Федерации, полного кавалера ордена за заслуги перед Отечеством. Жизненный путь Минтимира Шариповича всегда являлся ярким примером для всех политических деятелей нашей страны. Минтимир Шарипович был, есть и остается ярким политическим лидером и по сей день, и на большой политической арене нашей страны его голос всегда слышен. Благодаря Минтимиру Шариповичу на территории Республики Татарстан сохранен межнациональный и межконфессиональный мир, что положительным примером послужило для всех республик, когда в 90-е годы многие желали
объявить свою самостоятельность и двигаться своим путем. Благодаря вескому слову первого президента Республики Татарстан мы сейчас имеем то, что мы великую Россию. И когда президент Татарстана сказал, что первый президент Татарстана сказал, что Россия и Татарстан едино неделимы, благодаря этому все остальные республики сплотились для продолжения поступательного движения нашей великой страны вперед. Минтимир Шарипович в свои годы, его политическое чутье, когда все делили большие политические портфели, он произнес великую фразу, великий клич, который впоследствии подхватила вся страна: «Безбулда арабыз». Мы вместе. И вот с тех пор, как уже сказал президент Республики Татарстан, республика динамично развивается на протяжении последних 30 лет, идет вперед и задает тон не только Приволжскому федеральному округу, но и всем субъектам, находящимся в территории нашей великой страны. Особые слова благодарности, конечно, за сохранение культурного наследия. Это, как уже было сказано, и остров Град-Свиярск, и великий древний город Болгар. Я был свидетелем, когда в составе больших людей, довольно большого такого сильного статуса, Минтимир Шарипович нам в течение 3 часов провел экскурсию по всем великим местам в Болгарии. С первого по последний этаж мы поднимались только ногами, практически 4 часа экскурсии. Никакой гид был не нужен, он нам все рассказал доходчиво и предельно ясно. И с тех пор я понимаю, что в таком возрасте, но так двигаться очень активно, даже уже были люди помоложе, но они уже тоже устали. Я хочу сказать слова большой благодарности за ту экскурсию. Я совсем по-другому посмотрел на древнюю историю Татарстана, болгар. И, конечно же, сейчас уже стало точкой притяжения. Уже сюда стремятся не только жители нашей Российской Федерации, но и в целом весь мир стал сюда подтягиваться на экскурсии. И как заслуженно этот объект появился в культурном наследии ЮНЕСКО. Еще один немаловажный фактор, который стоит отметить: его четкое профессиональное чутье, его умение организовать и мобилизовать коллектив на выполнение поставленных задач позволили воспитать большую плеяду руководителей как республиканского, так и федерального значения. И сейчас они занимают серьезные большие посты как в республике, так и в целом в нашей большой стране, на больших должностях, являясь в статусе вице-премьеров. Много можно продолжать и много можно говорить. Наша задача, мы тоже не совсем молодые, но здесь клятвенно принести клятву, что мы традиции, которые были заложены в тяжелые 90-е годы в нашей стране, когда страна стояла практически на грани развала, продолжать тот верный путь, который был избран первым президентом Республики Татарстан, двигаться динамично вперед, с Республики Татарстан брать только пример, потому как мы видим, здесь все красиво. Здесь, поверьте, все, кто здесь живет в Республике Татарстан, вы просто очень счастливые люди. Я вам просто завидую по-доброму. Счастья, здоровья, успехов, процветания. И мы, конечно же, всегда помощники вам. Спасибо вам большое. Үзегезгә дә бик зур рәхмәт. Хәзер, мөхтәрәм кунаклар, сүз Татарстан Республикасының беренче президенты, Россия Федерациясының хезмәт герое Минтимир Шарип улы Шәймиевка бирелә. Hürmetli avuldaşlar, yaktaşlar, rayondaşlar, hürmetli Prezidentimiz Рустам Иванович, Игорь Владимирович. Трудно, легче работать, чем услышать столько хвалебных высказываний. Суметь надо выдержать. Это действительно по жизни так получилось. Я считаю, что то, что мы сегодня наблюдаем, это наш с вами общий труд всех и вся. И я хочу передать Владимиру Владимировичу Путину ведь много хорошо работающих, успешных и руководителей, и людей. То, что увидит и сумеет оценить,
данном случае как бы от нашего родного Татарстана получилось, что это выпало на мою долю, и дать такую высокую оценку. Огромное я хочу передать наши добрые слова от всех нас. Барымыздан да зур рахмет, тирән ихтирам белән. Аллаға шөкер, менә шундый матур көне дә килгән, елы да килгән, юбилей елы, уңышлы ел, мондый уңышның әле булганы юк иде. Бу хәерлегә булсын, озакка булсын. Менә әйтеп кенә бетерә торган кебек. Бөтен республикабызның күп милләт халкына чын күңелемнән барыгызга да, район җитәкчеләренә дә, хөкүмәт органында эшләүче үзебезнең кызларыбыз, улларыбызга да чын күңелемнән менә инде әтинең, әнинең туган йортына карап торып, шушында әйтәсем килә барлык безнең нәселебездән бик зур сезгә рәхмәтләр, исәнлек, саулык, иминлек, матур иттереп эшләргә, яшәргә язсын. Менә күз алдына китерү дә авыр бит. Менә шушы Әнәк авылы бит инде кечкенә генә бер авыл. Бик әйтмичә бүген булдыра алмыйм. 6 йортлы йорт, 4 класс, 1 укытучы Хәдичә апа. Шушында мәктәп бар иде. Без шунда белем алдык. Әйтәсем килә, шушы яшь кенә кыз Хәдичә апа безгә бер үзе 4 классны бер юлы алып барып, бөтенесенә өлгереп, дөресен генә әйткәндә, менә инде монда райцентр иде. 59 елга кадәр Калин районы. Аннан шушында урта мәктәпкә менә укырга кердек. Безнең инде дөресен генә әйткәндә, укытучыларыбыз, мугаллимнәребез булганның да булганнар иде, дөресен әйткән. Менә шушында бит әле республиканың инде әйтергә кирәк, читендә, Башкортстан белән күршедә яшибез. Һәр вакыт менә халкыбыз шушындай тырыш булган. Менә бүгенге карасагыз, бөтен артистлар да бит инде глава администрация фаттаховында ингел Навапыш шок катырлык бит. Шок катырлык. Үзебездә монда районыбызда ничә театр. Инде бүген ингел Навапыш Рөстәм Нургалишка ниндидер шундай диләр, нинди театр булырга мөмкин әле, тагын да нинди планнарыбыз бар дип сөйләп, мөрәҗәгать итеп, киләчәгебез Алла бирсә якты, уңышлы булыр. Без инде шушындый менә дәрәҗәгә җиткәнбез икән. Бу инде бөтен җирдә көн саен була торган хәл түгел бит инде. Бу безнең сезнең белән гомуми горурлыгыбыз. Минем әйтәсем килә күңелемә инде бик хуш килә торган. Без менә Нурбаянның моны бу эшне инде Рөстәм Нургалиш biraz шушылай иттереп мәңгеләштерик дигәчтем геройны. Нурбаянның һәйкәлен менә шушында безнең күршедә итеп инде. Безнең шагыйрыбыз. Кызганычка каршы 23 апрельдә 45 елны вафат була. Подполковник Нурбая. Аның патриотик шигырьләре ул гаҗәп, дөресен әйткәндә, шул вакытта ук нәфрәт сүзләре дошман исеменә җиткереп, менә шулай хезмәт итеп халкыбызга вафат булган бөек ватан сугышы батыр дип әйтәсем килә. Барлыкка килә, безнең тарихыбыз языла дип әйтелә. Тагын да байрак тарихыбыз. Шуңа күрә инде әйтергә мөмкин сүзләрне әйттеләр. Минем әйтәсем килә, әгәр дә намус белән тырышып эшләсәң, Аллаһ Тәгалә язмышны шушылай инде күргән икән. Барыгыз өчен дә бик зур рәхмәт. Чын күңелемнән әйтәм. Инде матур иттереп монда саклап, матур иттереп зур эшләр оештырырга кирәк безгә. Мәктәпләр белән, башка оешмалар белән бу чаклы гаҗәп эшләнгән эшләрне бик зур рәхмәт моны башкарып чыккан шәхесләргә, җитәкчеләргә. Аннан әйтәсем килә Ишар Шәйхичка рәхмәт сүзләре. Ул безнең төпчек малай, төпчек бала. Әткәй
Мәрхүм ана инде төпчек бала булганлыктан, ул җылый манкалар ага теге югарыштан төшәйде монда безнең йортка. Әткәй аны колхоз председателе бит инде, аны эше көн-төн бит инде. Шуңа да карамастан тарантасыннан төшеп, аның каршына барып, аны кочаклап күтәреп. Алла иде, менә тормыш шулай бит инде. Кеше бала, төпчек бала бигрәк тә кадерле була кешегә. Менә нинди генә шундай якты истәлекләр бар. Бу дөресен әйткәндә, менә авылларны шушы чамага китереп итү өчен бер үрнәк бу. Монда кем генә яшәмәсен, кайсы йортта менә урамны әгәр дә карасан, һәр берсенә олар бер-берсенә шапмаган, шул вакытта шул чаклы матур иттереп эшләнгән. Шулай үтеп тә китә. Барбар Аллаһ Тәгаләгә без рәхмәтле. Безнең динебез шулай, үзебез шулай. Инде менә чын барлыкта шушы эшләрне башкара алабыз. Бөтен менә бит район башлыклары безнең монда, бөтен республика җитәкчеләре дә монда менә инде безнең авылдашларыбыз, күршеләр, бөтенесе монда. Шуңа күрә менә әйтер сүзем күп, кыска гына әйтеп әйтергә дә бик авыр. Бик зур рәхмәт барыгызга да. Исәнлек саулык. Рәхмәт Минтимер Шәрипович, якты матур истәлекләрегез өчен. Кадерле кунаклар, мөхтәрәм дуслар. Бүгенге тантанабызның иң югары ноктасына килеп җиттек. Инде хәзер Татарстан Республикасының Бюст авторына алкышлар. Татарстан Республикасының Дәүләт Киңәшчесе, ватан алдындагы казанышлар өчен орденының тулы кавалеры, Россия Федерациясының хезмәт герое Минтимер Шәрип улы Шаймиевка бюст ачык дип игълан ителә. Дорогие друзья, уважаемые гости, бюст Государственному советнику Республики Татарстан, полному кавалеру ордена за заслуги перед Отечеством, герою труда Российской Федерации Минтимеру Шариповичу Шаймиеву объявляется открытым. Бәйрәм белән сезне, хөрмәтле кунаклар. Безнең чарабызның тантаналы өлеше
ахырына якынлашты. Ләкин мөхтәрәм җәмәгать, берничә минуттан безнең әле монда концерт дәвам итәчәк. Давайте вместе с вами познакомимся, да? Давайте освободим, пойдем по центру. Блестит звезда у вас прям на солнце. Baba.